Tu je isto kod njega, evo ga na ivici, ono. Tagman. O mamu mu jebim Tagman i stvarno su onaj drugi. Taj dole Tagman. A ime je... Susser. Borzečka. Da, još sam u hunting site. Eno ga. Aaaa. Zamakao. A ga vidiš? Meni sad klizi isto, ja se da je to su skrnavljeno ovo, brate mili. To me ne interesuje. Ko to pita? Piti koliko pari imaju, da li imaju zajem nešto, da im vratim kad prodam ovo Game Pass. A ne ozbiljan, brate, ko zna kada će se ovo prodat. Kupim večeras pa su sad obojice požurili da prodaju. Sniper. East, ravno East, Enforcer baza. Sad obojice imaju sniper. Pa mili, pogodio sam ga.